hanyuma turi kumwe n'umunyamakuru wa Moto TV, reka tumwegere naho tubwira amakuru agezweho. Dativa, uraho neza? Uraho neza Maneti. Ni iki kigezweho sasa rero mu makuru watubwira? Yego, hagezweho kuri BBC yirukanye umunyamakuru witwa Scott. Yazize iki? Yazize kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Ngayo nguko. Ngo komeza tubwira abadukurikiye. Yego, BBC yirukanye umunyamakuru witwa Scott Miri kuri radio ya kabiri, wanabanje gukora kuri radio ya mbere azira imyitwarire idahwitse, ariko yaziraga kuryamana n'uwo bahuje igitsina. Uyu mugabo yirukanywe kuwa 30 Werurwe umwaka wa 2026 n'itangazo BBC yashize ahagaragara, ariko ikirinda gutangaza nyirizina iyi myitwarire. Yagize iti, nubwo tutajya tuvuga ku ngingo zerekeye ubuzima bw'umuntu ku giti cye, twemeje ko Scott Miri atagifite amasezerano yo gukorana na BBC. Scott wakoreraga BBC radio ya kabiri, akaba yari umwe mu bishurwa agatubutse kuri iyi radio. Yarafite amasezerano y'akazi ariko yasheshwe. Miro yavuze ko uyu munyamakuru w'imyaka 53 y'amavuko yari yamaze imyaka 10 akundana n'abagabo bagenzi be, ko yanashingiranywe n'umufasha we umugabo. Bari bamaranye igihe kinini bakundana, witwa Sanvan. Ni mu birori byabereye i Barcelona mu mwaka wa 2024 Maneti, bakoze ubukwe. Yatangiye gukorera BBC mu myaka hafi 30 yari igiye gushira. Yahakoze mbere yo gukorera radio y'ubucuruzi ya Power FM, ari naho yatangiye umwuga w'itangazamakuru afite imyaka 16 y'amavuko. Urumva yari akiri muto cyane. Yari akiri muto 16. Yego, agikora na BBC yakoreye izindi radio zirimo Health FM, GW, Ala FMs na Picadio K13 FM. Na makuru twari tubafitiye Manesi. Urakoze cyane. Reka tureba abandi banyamakuru twegera nabo batugezaho amakuru agezweho. Turi kumwe na Vincent ngaha. Vincent, nawe ugiye kutubwira ikigezweho mu makuru avugwa mu mikino. Eric Manesi, umeze ute? Ngenda shima Imana rwose, meze neza. Nanjye urebye ibintu n'amahoro, ndashima Imana. Abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu wababwira iki mu masegonda make mu mikino? Mu mikino? Okay, ikintu nababwira nuko mbere na mbere ryari ijoro ry'ibyishimo ku ikipe y'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda muri rusange. Nyuma y'uko twatwaye igikombe cya FIFA Series mu itsinda A, Abanyarwanda bose barayibishimye. Byari ibyishimo byo mu rwego rwo hejuru. Narindi Kigali hariya ku Mahoro Stadium. Buriya murabona uko utaruriyo, buriya hariyo agakoryo. Ntabwo nagezeho, narindi mu zindi gahunda. Nawe inshingano ufite muri Moto TV ni nyinshi cyane, ntabwo zikwemera gutembera. Hariya abasirikare badukoreye akarasisi ni wareba. Ariko ikintu nababwira yuko nyuma yuko u Rwanda rutwaye icyo gikombe, nicyo gikombe cya mbere u Rwanda rutwaye cya FIFA Series. Dusoza, Infantino yashimiye u Rwanda muri rusange banata stade banataha hoteli ya Ferwafa nshyashya. Yashimiye u Rwanda ababwira yuko twarabashimiye. Iki ngiki cyari kimwe cyiza cy'umupira w'amaguru, naho ubundi kuba mwaracyashyiriye turabashimiye byimazeyo. Ashimira na Perezida wa Repubulika yuko akomeza guteza impano z'abategarugori ndetse n'abari imbere. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka ndeba abandi mbaza amakuru abagezweho ba Moto TV. Reka twakire na Yotam, nawe ni umunyamakuru wacu kuri Moto TV, atugezaho amakuru abagezweho. Ngira ngo murabona yambaye agapira kariho Yotam Media TV. Iyo ni TV ye kuri YouTube channel ye, rwose mujyeho mu murebe. Yotam, hanyuma uratubwira ni iki kigezweho mu myidagaduro? Mu myidagaduro rero Alex Dusabe ubu ngubu agiye gukora igitaramo, umuyobozi wa 25 concert cyo kwizihiza imyaka 25 amaze mu muziki i Bruxelles mu
Bubiligi. Ndetse tubona amakuru agezweho nuko ku itariki kuri mashami ku cyumweru kwizinga yari kuri 25 mashami ubwo izaba ari ku cyumweru. Uyu munsi turi tariki nka 31 ni kuwa kabiri birumvikana ubwo azaba ari tariki 5. Yego muri Big Arena tugiye kuzabona ibirori byiza by'itsinda, akaba ari n'umugore n'umugabo ari Ben na Chance badufitiye igitaramo kizaba kiryoshye cyane kirimo indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Urakoze cyane Yota, ugira umunsi mwiza.